Day tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itay pa'y adi kay matagtagari nanang. Apay ka day? Mabalin ka day nga awagam ni Manong mo Joel, Lisa, anak ko. Ay nawaw, apay manan ni Manong Joel nanang. Ibagam agpasyarda mo dito'y balay. Nabayag mo nga minan idinaudi ang nagpasyarda dito. Wen tabisi damot nga rod iti trabaho da nanang. Kanayon latan abisida. Ni nanang met. Basta, awagam ni Manong Mau. Ibaga masarong karanak dito'y balay. Alawanan, awagak inton madamdama. Apay nga inton madamdama apay laang. Mabalin mo't nga itan. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, Joel, lakay? Ni Lisa, bakit? Apay ka no? Anya tinyawag ti kapsat mo? Agpasyar tayo ka no, ibalay da. Day talaga yun. Kailiw na kasiguro ni nanang. Kano pa'y ngamin idinaudi ang nagpasyar tayo ijay. Bisyak mo nga ron. Nga dati free time ko, agi nalaki di ha. Unay kan. Ikam kumamot iti oras ti inam, ah? Mawatan mo siguro ni Nana. Amo na bisyak nga anak na. Itata si bibiyag pa'y ti inam. Kumusta kumamot alakay? Nagasat kalat tata si bibiyag pa'y ti inam. Saan nakas kanyak? Ubingak pa'y laang kat naulila akon. Ay nawa, di tan pagsaritaan ti may papaniti day taba anak. At danto ano mawaya anak. Amang ano day tapay ti pagapaan ta. Teko nam kanya kat inawagam ti kabsat maulisa. Katwan mat nanang. Apay nga ron nga awan na makita. Amangan no busy day jay. Ay unay mo't ti kasta. Busy la akan ayon naun. Ay nawaw, anya ngay nga rod ti maaramidan tayo. Sipod pa'y katkasjayan ni Manong. Iti saan ngagbayag. Isublik ton ti bulod ko abiyag. Ay na, di kay man agsasaw iti kasta nanang. Kat, day tamot ti puno alakaw. Ala, bayan nyo. Kasaritak tumanan ni Manong inton bigat. Mapanak agpalingke, iso adu magasak to, iji ayanda, tapno makasaritak matlaangan iti personal. Unak lakit din o sino ti bagbaga ni manang mo abisitak. Sika magam Lisa. Anyan gagaram. Kasangay ni nanang inton umay alawas, Manong. Kahit Plano ko maasurpresaan. Mangtad ka, iti oray 10,000, Manong. ay nawa. Dakil mo't unay tadaw-dawata mo. Wan ta surpresaan tangarod ni nanang. Ano anya tada, iso ko mati anusan tayo. Manula ang mat nga iti magatang ti 1,000 ita apanawan. Planok pa iti agpaaramid iti cake na. Kan agorderak iti makan tapno saanan amasapul nga agluto tayo, Manong. Mabalin mo't nga agluto tayo iti native amanok. Makatipid tayo pa eh. Ay saan amabalin, Manong? Ti kayat ko kat bongga ti birthday ni nanang. Anya? Iso nga isagana mo ti 10,000 tapno at damot gastusan tayo. Aywan gayam, sarungkaran nyo mat ani nanang, nang runa inton birthday na, da kayo tisang kabirok na. Anya dyan nangag ko lakay? Mangtad ka iti 10,000 kini Lisa? Uy, kaila bakit? Ay nawaw, pangusaran na kano iti kwarta. Sorpresahan mi kano ni nanang. Ni, dakkel unay iti 10,000 lakay. Dahil tang aruti bagbukaking ko na. Kasano nga rod daytan? Diyak ka mo, tikapsat ko. Lumaminsan ka. Ipilit na tikayat na. Makisarita ka manen. Tauray simple lang ang birthday party. Tinapatagkat kompleto kayo. Wan ano man lugaw. No ipilit na nga itikayat na. Makisarita ka itinasaya at maawatan namat siguro ti kasasaad tayo. Paras ko
Talagang agapa kami no, ipilin natin kahit na. Feeling boss mo dito, kabsat ko. Ay, makapabanugmat. Apay nga itakala ang anagaway sa anak ko. Ti kunam kanya ket agpalingki kalaang. Di magasak iti ayanda manong Joel, nanang. Ay kat, anya nga iti kunana. Kaano ngay nga agpasyerda dito'y balay. Ay, dahi ti jak amo, nanang. Ay nawaw, apay matakas ta. Ay na, bayan nyo, nanang. Di kay gumurgura. Pagbabawian danto, dagita a desisyon da. No asi dagla kumati ayanda. Siya kung ti mapanitay. Ay na, orayan nyo nga isuda ti umay dito'y nanang. Umay tumatla ang dagijay, numailiw da kada kayo. Agkapi-kapay lang, lisa ka anakan. Ay na, agyamanak, Uncle Goryo. Anyan kami ng tigagaram. Kasangay ni nanang inton Sabado, Uncle. Ha? Ay, wingag paisaw. Birth month ni Manang Victoria ita. Anyan iti plano yaw. Sorpresaan mi ni nanang, Uncle. Umay kayon to, ah. Adutin nyo kat kinitib amanok ka. Ang mga nukasapulan yaw. Ay, pansit lang ti mailuto, Uncle. Jay daduma, nagorderak. I-deliver danto ije bala inton Sabado. Ay, nawaw. Gastos sa amat tigasta. Gastos a talaga. Ngam di bali, taad damot ni Manong Joel. Paggudwaan mi ati gastos. Di yung kaya't naglutaw. Makatipid tayo ang nagluto kayaw. Ay na, saanan, Uncle? Isupay kit di apakabanlugan. Kas na kunak itayan. Pansit laang ti iluto mi. Jay daduma kat i-order mi latan. Da kayo ha. Nganya ti desisyon nyo magkabsat. Isaw ti masurog. Hello, Manong Joel. Nakaawag ka ba? Andiyan masapol mo. Ay nawaw. Jay 10,000 ngay a contribution mo. 5,000 lang di maitid ko. Ay nawaw. 5,000 lang? Ay unay kan, Manong. 10,000 mo bagakyan ka. Anya nga ro ti maaramidak mo dito lang. Ti ka ba ilan ming 800? Ay nawaw. Agraman inam imutampay. Anya a klase ka nga anak. Ay nawaw, mabalin mo't ngamin nga oras simple lang. Ti birthday na. Maminsan lang iti makatawan nga ag-birthday ni nanang. Di mo lang arudan makumusta. Imutampay. Ay unay kan, Manong Joel. Amo mo ti ka sa sahad me. Saan kami abaknang? Mawatan mo't siguro ni nanang dayta. Agbain ka mat Manong. Ay nawaw, kunam atawan pa'y pamilyam. Di mo lang arudan maasikaso kan mabisita ni nanang dito'y balay. Imutampay laang manan. Ha! Pagbabawyam to dayta kunak tumat, Manong. Agkalma ka lang ang Joel na kay. Makapaasar mo't ngamin day jakabsat ko. Insan kon iti Gcash na ti 5,000 na daw dawatan na. Kurang ka no iti 5,000, bakit? Ay nawaw, nakisarita ka kumaan na saya at kankwana ah. Ipili naman nga ro ti kaya na. Mabalin mat ngamin nga agluto tayo, tapno saanan amasapol nga aggastos tayo iti dakkel. Bungga nga ro ka no ti kaya na. Sigurado anak orderin day jay. Anya, Nagadupay ka di nga ipagpagana. Imutak ka no ni nanang. Kadyak lang nga ro din mabisita di balay. saan mat akin na imot ti kasjay kat? Diyak ka mo iti day jakabsat ko. Di na namaan nga agpakitak pa'y iti kasangay ni nanang. Diyak mo't makita ti kabsat mauli sa anak ko. Uray ti ipag mo, awan mo't. Ay na, no di da umay, di saan laang. Anya kumangay. Ay nawaw, itagyaga po adida umay kat birthday kita. Sabali mat ngamin ti ugali day di Manong Joel, nanang. Apay ka di aya. Ay na, di tan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag, nanang. Jak kayat amadadaal ti espesyal nga aldaw yo. Ay nagregatan ti kastoy. Saan tayo mutan ang makumplito? Di yun panunutan ti may papan iti day taabanag, nanang. Ag-enjoy kayo kit di. Kakaiso na nga may dagiti kukumari yo. Diyak ba't makita ti kabsat mauli sa kanakan? Ay na, saanan nga umay day jay, Uncle Goryo? Ay, nawaw. Espesyal nga daw ti inayaw ng di day may. Ita niya gabaw. Ay na, na-pride ah. Hindi Imutan nakit din ni nanang. Mabusurak launay kenkwana.
Awan lang nga rodan oras na amang bisita ka ni Nanang. Di na pa'y maitad ti contribution na para iti birthday ni Nanang. Mga luawan mo ti kwartada. Ay na, italaang adumawatak iti kwarta kinkwa na, Uncle. Narigat nga min tagsapul iti kwarta itapanaweng. Nubay kasta, yung may dalat na kumaa. Day takot nga rod, Uncle. Nukas jay matlang ti ipakpakita da. Uray di dan umay. Sana kasta akanakan. Numang nagdinanang nyo dayta. Maladingitan mo ito na. Maday! Oy, lakay, anyat orasan. Sa anak nga ron amapan bakit? Apa yung ipilit mo ya? Ang mga nusap-sapulan na kanina ng ichay. No imbaga ka sa anak amapan, di yun ipilit. Ay nalakay, saan kumamot akasta Ang mga noan niya pa iti maramidak iti dadya alisan, makita kisay. Espesyal nga aldaw ni nanang yu ita. Mayat ko maano kumpleto kayo. Nakapagdesisyon ako sa anak amapan. Ano kayat mo? Di oras sigang tagpakita dyan. Ay nawaw. Mga Nanang. Nanang, mangmangagyo ka diti ibagbaga? Masadota ka mga nanakaw. Ay nawaw, itian niya aga po adi kay mangan ngay. Tada ka di sakit tinakam ti kabsat mo kanya, Lisa. Ha? Ni, apay akas tamot ti ibagbagayo, Nanang. Una, tanabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Saan pa'y nga imay idi birthday. Ay, kwa, Nanang. Saan nagsamot na nakailiw ni Joel? Ay na, saan ada kayo ti ayan ti parikot, Nanang? Dayjay a Joel ti parikot. Dapat patag pa yun ti trabaho na. Nga masyak nga inayaw. Ay na, di kay agsangit, Nanang. Ay, nagsakit unay tirik na. Klisa na ka. Nagsakit. Awan ka diti aramidan nyo ita, Uncle Goryo? Ewan mo't kiday ka na kan. Apay kuma. Ay kwa, mabalin asarong karan nyo mat ni Nanang? Ha? Apay, hindi tinapasama kita inayaw. Ay, sang kadamag na nga rod ni Manong Joel, Uncle. Agsangit pa yan no daduma. Ay, kitawagam ani manong mau. Ibagam ta sa rungkaran dati inayaw. Ay na, amangan no aga pa kami laang, Uncle. Nood dati parikot yung agkabsat. Agpinakawan kay kuma. Kinumabaling kit di yung iraman ti inayaw. No kasano nga min ka... Nagpada kayo ka nagbigdaw. Nagadugang ibagbagam. Di mo ipilit nga gastos kayo iti dakil para iti birthday ti inayaw. Di mo Joel, di namit ko na sa rungkaran ti inayaw. Nagpapada kayo lang na nagkurangan na. Hello, Manong Joel. Busy ka di ita? Apay panay. Anya timbaga. Kailiw na kan ni Nanang, Manong. Anya kumita. Amok nga adda saan taan nagkinaawatan. Nupay kasta? Saan ko mga agbalin arason day ta tapno di mo umay pasyaran ti inata? Di off ko inton sa bato. Kat, makaumay kayo nga rod inton Sabado? Makitan tuman. Ay na, pangaasim kumamot Manong. Umay mo matpasyaran ni Nanang, tanay, kailiw na kan. Anya tigagara yung Uncle Guryo. Kahit kalaing aka-istorya, Joel. May papanitan niya, Uncle. At damit gayap ti di yung nagkindaawatan ti kabsat mo. At Uncle, saan mo't kami na makawawat no daduma? Nupay kasta, bisitahin latta kumati inayaw. No at dati di yung nagkindaawatan ngagkabsat. Di yung iraman ti inayaw. Kinagpinakawan kay ki di kuma. Ha? Naragragsak ti biyag, no awan ti sakit tinakam, ti kaunggan tayo kanakan. Pagsalitaan nyo ana sa ti parikot yaw. Iti kasta, kit masulba na dagos. Narigat ka sarsarita da dya, babayang Uncle. Nakasalita kung ti kabsat mo kanakan. Basita ba naglaing dayta? Nalaka masolusyonan. Iso adi yung kumanpadakilin pa'y, okay? Pasarabok para kada kayo, Nanang. Ay, agyaman ak launa ay Joel anak ka. Agyaman ak ta sinarungkaran ak matlaangan. Pasensya kayo, nung saan kami nga imay, idi kasangayaw. Nanang, piliti dapi por di gayam. No apay nga men adi kay imay. Inururay kayo iti daydi nga aldaw.
At talagang ngamin ti parikot may nanang. Bala, bay amon, nalpasan day jay. Tinapatag ita kat nagpasyar kamot lang nga anak ka. Hindi kailang asawam nga ay. At dati trabaho na ito nanang. Umayto ka no intun day off na. Sigurado na ita. Uwin, manibod ita. Linawasin asarong karang kayo. Tapno di umot ko na. Ay, wala. Kaya't ko launay da ita, Joel, anak ka. Kaya't ko launay. Mayat ti isom ni nanang, kabayatan ti panagsarsari tayo itay manong. Nadlaw ko matlang day ating ko. Ay kat umay kayon tumanan agpasyar ano mawayaan kayo manong. Uwin, umay kaming tumanay. Adong tinagkurakan nanang. Ket ko ti bumawi kang kwa na. Ay na, agyaman naklaunay ta naka-Ameris ka matlaangan manong. Sang kadamag da kayo ngamin ni nanang. Aywan gayam, pasensya kan ay ti insawsawang ko idikin ka. Okay lang ating ko. Tinapatag at nakamiris ka matin. Uwan manong, dakkel nga agpaiso ti 10,000 adaw-dawatak idi kada kayo. Mawata ka kahit mga bunggati ka sa akin ni nanang. Ngaminton sumaruno, di ko makabailan tayo akastusin natin ko. Uwan manong, saanan ang maulit day jay? Sige, pakata nga rutin. Dapat nga minti trabaho kintun matamtama. Siyak ti night shift ita. Sige manong, di uliwayan ti umay agpasyar dito'y balay ah. Huwan ading ko, ay nawaw. Di ka matanagan. Ikan mi ni nanang iti oras. Tapno saan agumurgura. Ay, nawaw! Normal laeng ti saan a pakikinaawatan dagiti agkakapsat. Ngam no agpakumbaba ti tunggal maysa, maala dayta iti nasayaat asaritaan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Abe niya italaang ang nagpakita ka si Kawili. Oh my God, wala dagiti gamit ko. Sigurado ka kadi akayat mo ti makisina kanya. Wayne, nauma akon ito galim. No pumanaw ka, di mo namnamaan ang makisinubyanak paikan ka. Ay nawa. Sino tinangibaga ang makisinubyanak pegan ka? Saanen ah? Awan mo't anak ta. Kan maysa. Saan ta pa'y mo't anak kasar? Agawa ang nga rod ti agimpake. Wayne, di ka matanagan. Mabitlaan na ito'y. Alam ka di mo lang ti ginatang mong air fryer? Iso lang matikukam dito eh. Siyak matigimatang kadagiti daddo mga appliances na agraman plato kas kada kutsara. Dagiti lang personal na gamit ko talag. Okay, no dahi tati kayat mo. Ti makisina kanya, palubusan ka. Nanang, addaak. Naa, anya matain sa akom si Kawilay. Dagiti gamit ko, nanang. Anya, Awan kaming kinilala, nanang. Nagsina kaming. Isong agsubli ako nito balay. kahit day talaang tinyawid mo agamit mo. Wan nanang, dagiti personal na gamit ko lang ang tinyawid ko. Tidaduma akagawaan nyo ngay. Imbatik kinilala. Anya, Ituloy tantong tagsarita intong bigat narang. Nabambanlukak. Kahit ko tagina na. o sige. Irwaryo dagiti induldulin nyo nga ulas. Tapno at aramatak nanang. Amuyo may, naglampag ti panawin ita. Agraman ulas mo, imbatim ijay. Di mo inala. Ay nawa, nagadulagi di sa lutsut yun ay nanang.
Mangirwal kay kit din iti ulas, takayat kunti maturog. Umayak man, lala anak ka. Anyat aramidan nyo dito'y pag-abangak, tatang. Nangyagak lang iti karne. Karne. Nangalaan nyo iti karne. Pangala ako mangay, ginatang ko Nagparting amin daan tem. Nagadumot tanday, tatang. Una, tapno ada si daan nyo kenwile. Ay nawaw, awanin ni Willie dito'y tatang. Anyat kayat mo asawan. Pimanawan awan kamin. Kaano ba? Kamitan niya agapaw nagsina kayaw. Isumit tinakisina. Binaybay aklatan Jak kayat ti tao apa-importante. Una ang Sino nga iti banbanugan na amang kamkamat kan kuana? Di bali kasaan kami pa'y mo't anagkasar. Kan awan pa'y anak mi. Nakitak ni Willie dito'y balayo itay, Marisimang. Nagawid mo gaya mon. Wan maray, ag naudon di tabalay. Ay nawaw. Pudno nga raw, ti maritis da kanyak maray. No kasta, amom gaya maray. Wan maray. Maistrisa nga rod maray. Ibagam tapagsaritaan da na saya at noan niya ti parikot da. Saan a solusyon ti sina, maray? Saan aday tati pa kasikurak maray? Ay nawaw. Anya nga raw ti pakasikuram, maray. Dagiti gamit ni Willie maray. Nagsinada, ngam saan mo nga inyawid ni Willie, dagiti kagawaan na. Anya ti kayat mo asawon, maray. Tila ang bado natin inyawid na maray. Di na inyawid dagiti appliances. Kas kadaan niya pa dita aginagatang da. Kas kuma iti air fryer. Adaw iti nakita akagawaan da idinapanak iti boarding house da kay. Imbati na siguro iti ex na. Sayang dagijay maray. Di tayam mo no anyat nagsaritaan da, maray. Si kakit di mo. Ay nawaw, si kamot gayam day talala. Makapakiktot kamay. At dala umay ko ibaga, tatang. Sumrag kan agtugaw ka Agyaman tatang. Anyat yung may mo ibaga. Ipatarimaan ko kumati washing machine ko iti pagababanga. Saan mat ngamin nga agtayo? Ang mga nuad na nakuti Anyat plano maya. Di mo kaya tag na dito balay. Consumable ka numa ngamin ti deposit mi iti pagababanga. Iso nga urayak amalpas tinasurok ang makabulan, tatang. Wala. Baga anak tulat ka. Umay kayon to iti boarding house ko, Tarimaanin nyo ti washing machine. Tapno makapaglabaak inton malang. Sige. Papanakin itong madamdama. Ipalpas ko pa iti trabaho. At iti susi, tatang. Da kayon ton ti makaam mo. Dahito lang ti isuot ka. Tapno nalakalaang ti agputay no adak ijay. Nanang, sa dino ti papanan niyo. Ay nawaw, nakariing ka gaya man, Willie anak ka. Kariring ko lang. At dati trabaho mi ita. Umunaak nga rudan, armoire. Sa dino ti papanan niyo Di talaang, adala mapan ko kitaan. Anyat mapanyo kitaan Basta da, di mo saludsudan no anya. Ay nawaw. Kasano nga road no saan kayo makahawin? Di jak to ammo no sa dino ti pang sapulak kada kayo. Agrubuata kaon, awan pagdanagam tagawid ak tumulaan. No rumwar ka kaawanak pay, ilamang mulat ti susi ti balay iti sigud a pangiduldulinak. Aday ta. Natarimaan ko mutlagan ti washing machine ni Lala. Umayak man! Si Mang. Siya nga raw. Apay akas la nakla at ka nakakita kanyak. Ano niya ta aramidom dito? Imayak ta alaak dagiti gamit ti anak kaw. Alaak dagiti gamit nga imbati ni Wilay. Sigon ken nilala nga anak ko. Ket innala namutan dagiti gamit na idipimanaw. Wen angam dagiti la ang personal a gamit na tinala na. Ayan na nga dagiti appliances. Ay nawaw. Ano nga appliances? Dagiti appliances nga inusar da iday. Amaw nga ado ti appliances da ka. Ay, urayim langan nilala. Tada kayo tagsarita. Ay saan? Aglisi ka ta alak itan. Sayang ti oras ko no urayek pay lang ti anak mau.
Di mo kumamot alaan amin asimang. Apay kumadyak alaang. Amok a kwarta ni Willing anak ko, tiinggatang da kadagito akagawaan. Nagsasaw ka, kas nasigurado ka. At dapat itrabaho ta anak ko. Agtal na ka man si ka, duraw. Ibusan mo nga minun ti appliances dito. Anya ngayon to, sa rin ti anak ko, nakastalang. Aglisi ka itidalan ka kunak. Ano? Di mo panggapan ti mangkabil kanyak. Tatalaga nga ipabarangay ka. Alaaklaan ti para iti anak ko. Naa. Ibagam ngamin iti anak mo, agumatang mat iti bukod na agamit. Tapno saan ati nagrigatan ti sabali at tao, tinamnamaan na. Makitugawak pa'y man, Maray. Ay nawaw, anya ngay dagitain sa kumaray. Appliances, Maray. Air fryer, rice cooker, microwave oven, kanda dumapay. Nangalaam ngay kadagita. Iti sigud ang nagabangan dawili, Maray. Ay unay kan maray. Apay nga inalampay laeng. Apay din asaan? Amok a kwarta ni Willie tinaigatang kadagito'y Maray. Sayang mit ano sa bali a tao ti agnumar iti nagbanbanugan ti anak ko. Sigurado ka kaday aginatang ni Willie amin dagita. Sigurado day tan, Maray. Amangan mat no adda nagtulagan da iti ex na. Awan ti bibiyang ko no anyaman day ti anak tulagan da. Ti kanyak laang ket maalak ti para iti anak ko. Day talaang Maray, period. Ay nawaw, ayan ngay dagiti gamit ko tatang. May binunag na si Mang itayawan ka. Anya, apay matakas na ti inaramid ti ina ni Willie. Una, sa kwarta kanumot ni Willie tinaigatang kadagiday akagawaan. Ay naapo, agraman dagiti appliances aginatang ko, innala na. Tilaang mat air fryer ti kukwa ni Willie ijay. Inraman na binagkat ti rice cooker kin microwave oven mo. Agraman na dumatasa, inala na bay. Ay, di na dinamag iti anak na no anya ti ginatang ni Willie. Imbagak nga urayin na ka, tagsarita kayo. May pilit na mo, ti kayat na. Ay una yan aya. Amo nga ta ni Willie nga imay ti inana ditoy. Dahil tati ka mo. Ibagam to kin ni Willie, no mayra na makitam. Talaga nga ibagak tatang. Nangalaan da iti laing da akas na. Naimbaglaangan tanaranaan ka, Willie. Ay nawa, dakon kayat ti makisinubyan kin kalala. Sino tinangibagakan ka amakisinnublana? Anya nga ron ti bagam. Ninanang mo, binunag na matanda iti appliances iti boarding house ta ide. Anya? Ti air fryer laang matiko kami dyan. Ngam agraman microwave oven, rice cooker, kantas-tasa aginatang ko, innalan amin. Ne. Jak amuti may papaniti dahit abanaga. Iso nga rod nga ibagbagakan ka. Ibagam kin ninanang mo, ta isubli na dagiti gamit ko nga innalan na. Nalakalaangan ti agluto iti napoy no kastoy lang ada ti rice cooker. Sapay mayat da iti a rice cooker. Kasla rice cooker dagiti Koreano. Saan asinsinan? Narang, anya man ti kalukwan nga inaramid joya. Anya akalukwan manan ti ibagbagam si Kawilay. Kasangsangpet mo laang. Nara na actex ko di tadala ni tay. Kahit anya kumaitano naranaam. Awan mo't babain nyo anapan nangala kadagiti gamit aginatgatang na. Anya? Tilang air fryer ti kukwak ijay nanang. Toy rice cooker ngay. Gamit nila aladay ta. Agraman ti microwave oven kanda gito'y tasa. Wen, nilalatigim matang kadagita. Aya! Isungay tapay lang nanang, isubli yun dagita gamit ngayon nalayo. Arignan at tinakaw yu dagita. No apay anapan kay pela ngamin ijay Nasapa ka na rin Wilay anak ko. Ay, wala tagtrabaho kita. Agtugaw ka nga rudan tamangida sarak iti kanam. Dagita appliances nila lang ay nanang. Ay nawaw isubliyo ay ko anak ko. Kasla mabainak mo't amapan iti ayanda. Sino ngamin tinangibaga mapan nyo alaan dagita? Kasanaw no ada ni tatang na ijay makita nak. Parikot yun dayta nanang. Ano san nyo ti maibabain takas tamod ngamin tinaramid yo?
Nagturid kayo na panijay. Sa ita, ibagayo, amabain kayo. Nay, itay pa'y adi ka matagtagaray, marisimang. Ada nga rod parikot ko, Maray. Ay nawaw, anya ti parikot mo, Maray. Gamit mo gayam nilala ti daddo mga inyawid ko, Maray. Anya? Ti amok ako ginatang ni Willie Dagijay. Iso ang naturudak mo't ang napandangala. Day takit din, Maray. Mabae nakit din amang isubli, Maray. No siyak ti sika, isublim tapno malpasun. Nakababain mo nga rod, Maray. Ay kat ano sam amaray. Nagdarasudos kan tumo nga main. Ad-ada nakababain no di mo isubli dagiti gamit ti ex ti anak mo. Kumusta nga yan, anak ko? Makapa-stress nga rod, tatang. Apay, Mike. Duang aldawan tinapalabas. Ngam di mo tin agsubli dagiti paglutuan kas kadatasak. Ay, nawaw. Saan pa'y gayo ngayon subli ni Simang? Saan pa'y nga rod, tatang? Parikot ko no anya ti paglutwak ita. Ay, mabain siguro ang mga subli. Kano nagturod nga may nangala? Anya ngayon ti paglutuam ita. Ano saktay kaldero tawan mo't tay rice cooker ko. No mabain amang isubli, mabalin mo't nga ibati na iti batog ti pag-abanga. Ano sa mga orayon, anak ko? Aguro-uray lang siguro iti timing, tapno may subli na. Umay ka pa'y man, nanang. Apay ka de, Willie, anak ko. Aping adla pala dito dagiting appliances. Ay, kwa anak ko. Unaklakit din unay subli yun dagita. Mabainak mo nga rod, anak ko. Ay, nawaw. Awan ti babay nyo, idinapan kayo ijay. Ita, ibagayo kit din, amabain kayo ang mga subli. Nakababain launay ti kastangar aramidon nyo. Ay, sorry nga minun Diya mo nga mo anilalagayam ti akin kukwa kadagita. San asyak ti pagkidawan nyo ti pamakawan nanang? Nilala ti kasarita yo. San kat asyak tawan amok dita. Ay, iba tiklatan dagiti appliances kanta sa iti asidog tiri daw da. Dayta, naibati kaw. Agawa ak ti tumaray, tapno dinak makita. May sa, dua. Nana si Mang? Ada ka magayam di talala. Dayta ka di dagiti gamit ko ngayon nalayo? Ay, uwain. Insubli ko. Nasaya at mata insubli yung matlangan. Idi pa'y may sangal daw nga urayik dagita agamit ko. Pasensya kan nailaw anak laang. Tinapatag kanyak itakot na isubli yun. Agyaman naklaunay no kasta. Agpakada akaw. Sige nana, agan-anad kayo. Kitain nyo, tainton maminsan. Di yu basta alaan ti gamit ti padayo ang tao. Ay saan? Saanan maulit dayjay? Talaga laang anaylaw anak. Ti amo ngamin ka gamit ni Willie dayjay. Agsaludsod kayo ngamin inton sumaruno nana. Wan, kasta ti aramidak inton sumarunaw. Inakaon. Kat, kumusta nga'y marisimang? Naisubli mo ang dagiti gamit nila lang nga ex ti anak mo. Wan maray, daksag gasa tanakita nakpailaang mag. Tinapatag, naisubli mo, Maray. Wan angam kasta unay tibain ko maray. Kasladyak pa yun maikuti dagiti sakak itay. Pagadalam day ta na pasamak, Maray. Inton sumaruno, di mo basta alaan ti gamit, no di mo matsigurado no asinaw ti akin kukwa. Ay, nawaw! Sakbay nga aramidem ti may sa abanag, agpanunot kapay anaimbag. Di ka agbalin adarasudos, ta ang mga nuday tanto ti pakaibabay na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw!
apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nangip-ipanamanan iti sweldom si Kapilo. Awanin nagastos ko. Ay nawaw, amom akasapulan tayo ti kwarta. Nagastos ko na lang aruday. At dati napatig anang sarak iti sweldo. Anya ngayon ti gastusan tayo ita. Anya ti kanan dagiti putot mo. Agdiskitar ka pala ang dita Ay napilo aya, nalabas matan ti kastangar aramidang. Kastala ka na yun. Awan lat ibagam no di kwarta. Kwarta la ka na yun ayn. Agtrabaho ka magngamina na. Kasano nga rod makatrabaho da tao, kat awan mat mga sikaso kadagiti ubeng. Ipabantay mo ngamin kinanang mo Ay napilo talaga adi kag pampanunot mat. No kastoy modla ka na yun. Nasaysayat no agawid aklangan ni Jabalay. Agawid ka, no agawid ka. Ha? Asino ti butbut nga? Siguradum laang nga adda itad mo asustento dagiti putot mo. Tano saan? Talaga nga ipabarangay ka. Nanang, adda Ay nawaw, anya ter aramidam dito'y balay pilaw. Kan anya tinyawid mo anak kakartaon. Dagiti gamit ko nanang. Anya, Agsina kami kinileya. iti anya agapaw. Diyak maanusan ti ugali na dayjay amanugang yo. Nalastog no agsasao. Nangalaan naman iti kasta akinalaing na. Ipabarangay nakalungarod nanang. Bot-bot nga nakalaang dadya tao. Saan mo tamabalin nga ipabarangay na ka, nga awan makagapaw? Ahon gayam, amangan numabisbisin kan. Talaga mabisbisinak nanang. Sa anak pa'y ngamin anang rabi Kasanumot ngamin. Unget-met ti pasungat ti asawak. Grabe mat gayam ti ugali jay asawam. Talaga grabe nanang. Kunamlan asinong agsasaw. Kat sadutmot nga rod. Apa yan nagawid day ta pilotere? Gapot grabe ka na ti ugali jay manugang ta. Ay nawaw, kasano grabe? Ay basta, di mo mo ilang maawatan, oray ibagakan ka. Kita tamangan mutnukan kanunungan manen ti kalukwan ta anak mo. Ay di kagsaw akasta, tawan amom si kadomeng. Amangan kunlak no basol na, iso ang nagapadakin liya. Basol na lakit di akanayo na. Nakit kita tila nga day alaya, kat madlaw mo't ama di ti ugali na. Day tamanin ti bagbak bakay. Nagbalin ka manin akong sintidura. Kasano ang makaadal ni Pilo no kastalaing. Awanin dumakil ti ulo ta anak mo no kung sintim dagiti kambaling aramid niya. Rabiin ngam awampay mo ni Pilo. Liya anak kaw. Talaga adi yung makita ni Pilo nanang. Tanagawid manin ijay balay dagiti dadakkel na. Anya? Nagsinungbat kami itay nanang. Kasano mo amin? Nagsweldo, ngam oray piso, awan inyawat na kanya. Ama nga ano ada napatag anang higastusan na itiswildo na. Kasjay mo't akanayon ti rason na nanang. Kasano nga ruden dayta? Anya ti plano yung agasawa? Agsina kami nanang. Ay, saan kumamot akasta anak kaw? Ay nawaw, nauma akon iti ugali day alalaki nanang. When agam asawam lataday jay. Nukas tamit lang ang asakit ti ulo ti ipapaay na. Uray awanen ti asawa. Ay nawaw, mangtadlaangan iti sustento dagiti putot na. Uray di kamin agden na. Iti anya aga po nga anusak ti kas di aklase ti lalaki nanang. Sa bagay ada magkiditi puntom anak kaw. Apa yan Pilaw? Talagang agsina kayon kin Leia. Untatang. Ay lawaw, saan kumadi na darasuros ti desisyon nyo anak ko? No anya ti parikot yaw,
Pagsaritaan nyo kiddi ko may tinalapat. Saan kiddi aday tasina tisang kaibagayaw. Jak nga rudon kaya tatang. Kasano dagiti anak yaw. Isuda ti kaase iti kasta kapanunutan yaw. Noda ti kwartak. Mangtudak to iti kwarta gastusan da. Aggagat ka ngamin ngagtrabaho. Tapno maragsakan mo't ni bakit mukin ka. Nakapangad din akong tatang. Jakon kayat ti makisinubyan pa iti dayja aleya. Da kayo man pa'y ti mga awir kadagiti apo ko yun, nanang. Ay dawaw, sa dino ti papanam, Leia? Agaplayak iti trabaho, nanang. Ijay, Ijay sentro. Uray saan kayon amakipurdiya. Da kayo laangan ti mga awir kadagiti apo ko yun. Tasyak ti agdiskitar iti kanan tayo. kabaalam nga ta, anak kaw. Ay kat anusan ananang, tawan mo tinamnamaak iti dayjay apilo. Sadot ken mamas boy dayjay. Kitaam kat saanen nagpakpakita, kalpasan ti panagapami. Hay, jakpaykit din amo. Ang mga nukumkumpor mi manen ti istorya na dita. I-text mo Ibagam apagbingayan nyo ti gastos para kadagiti anak yaw. Saan mo mabalin asulom ti gastos? Malaksid ano na tayan ti asawam. Ngam saan? Ta si bibiyag pa'y mo ni pilaw. Makitan to nanang. Jak kayat ti ma-stress. Kunakon kay, sikat ti masabat ko leya. Kumusta kayong tatang? Nasaya at latamay, sika ngay. Nasaya at tatang. Ewan gayam, adda ni Pilaw ijabalay. Amok tatang. Nagsina kamin iti anak yu. Ay, jakmat amaw na niya taday ti panunot na niya tao. Pakibagayon tuman kit di tatang. Tamangted iti sustento. Paggudwaan mi ti gastos dagiti ubing. No kasta, awan pa'y nga ruti inted na. Awan pa'y matatang. Ay, naglukon na ita tao. Kung naglakid din adda ti inted na. Tano agsasao, kasladakkel ti ited na kadagiti anak na. Sipod pimanaw ijay balay. Awan pa'y apulos ti inyaw awat na tatang. Bayam, kasaritak tumanay. Maala pa'y mo't siguro day ta itinasaya at asaritaan. Pasensya kayong tatang. Ngam agpatangkan mat di anak yu. Ala, ituloy tayon tumanin ti agis istorya inton sumaruno. Agpatuloy akong tani, anyat orasan, maladaw akong iti trabaho. Bakit? Anya timbaga ni Piluking ka? Anya kumanga itimbaga na kanya. Maipapaniti sustinto dagiti apo ko ta. Ay awan amok dita. Nasabat ko ni Leia amanugang ta di tadalan. Kat naibaga na, nga awan ka rumot ited ni Pilaw. Ay nawaw, anya kumaita no awan. Na, masapol amang ted ni Pilaw tayo sukit nga rod ti ama. Ay kat isu at ipangibagam iti dayta. Saan kat asyak, tawan amok dita. Ngam nabagbagaak, konsinsyum tumot lang. Ay nawaw. Agasya man day ta aginagatang mo anak kaw. Abasto dagiti apo ko yun, nanang. Nukasta, ada kwarta nga inted nila kay mo ka. Ay nananang uray piso, pulos, awan inted na. Nay, apay ngay akasta. Hay, jak amo nanang. Tisweldok ti ingatang ko kadagita masapsapul mi nga agiina. Tadimot ten makalagip ti amada. Talo abulanan tinapalabas. Ngam uray agsirip la kuma. Di na pa'y maaramid mo't. Kasano nga raw makaurnong ka no kastalaang. May mayat siya mo't no urnusan nyo laangan ti parikot iti nagbaitan nyo adwa. Iti kasta kat pag tinulungan nyo ti gastaws. Saan kay amadagsinan unay no agtinulong kayaw. Ikak pa'y iti makabulan nanang. Ngam no saan pa'y nga umay. No saan amangted iti sustento dagiti anak na. Ipabarangay ken ipa DSWD kon tapno agnakam. Naimbag abigat mo, abalayan tiray. Kastamad ken ka abalayan mayang. Ada ka din ni Pilaw. Awan ti anak kaw at dalabit na panan na. Kasta ka day. Wen, agsubli kan tulangan iti sabaling aldaw.
Ay, saan ama balay, taado ti pakakumikumak. Ti kayat kulaang kat mangtid ni pilaw iti sustintaw. Tadwa ka ngarudan ti anak dakin ni Lia. Ay nawaw, kunak man no kabailan ni Leia abiyaga dagiti apo ko tanga oray awan ni Pilaw. Kumun sinsimit na abalayan. Usaram ta utak mau. Mangmangan iti innapoy dagiti apo ko ta. Isu akasapulan ti igatang da iti kananda. Ay, jakamukan ka. Ay nawaw, di ka man agbalin akon sintidura si Katiray. Bagbagam kit di ti anak mau, ta isu ti sakit ti ulo ti anak kaw, ay nawaw. Ibagam nga agsustintaw, no di na kayat apaibalod kaw. Dispensarem ti anak meng asawa ti anak mo abalayan mayang. Ninanang ng tumot nga meng. Wen nga raw abalayan, napudok ki di ti ulo ni abalayan tiray, kabayatan ti panagsarita mi itay. Ibagbagak laeng mait nga agsustinto ni Pilaw. Tulungan na kumati anak may, ngam kasta unay mati unget nan. Wala, takonsintidura mo tayo dyan babae. Kasaritam tumanan ni Pilaw. Isulaang nga inti bagbagaam, barang dumngag kumaking ka. Wain, abalayan. Kasaritak tumanan ti putot ko. Awan pagdanagam, ta sa anak mo't akong sintidor, akas iti babae nga abalayan mo. Ay nawaw, apay agi mo pa'y laisratagay si Kadumay. Ni bakit mo mati agpukpukaw abalayan? Di ba't gamin makaururay? Agawa ang mandita. Ay nawaw, nakabaybayag kalaunay mo. Ala, abalayan. Pumanaw kan. Enton maminsan tumarin, tani. Agungot manin ti konsentidor nga abalayan mo. Di ka madanagan. Kasaritak to ni Pilaw maipapan iti dahi abanag. Anya tinagsaritaan nyo iti day amayang. Ti maipapan iti relasyon daliyakin Pilaw nga anak taa. Ay nawaw, no saanan nga ay ayatan ni Pilo ti anak na. Di na ipilit ti bagina. Sustento ti bagbaganay tay. Rumbang laeng agsustinto ti anak ta. Tangamen, putot na mo'y dagijay. Saan mo't amabalin anila ang liyat ti mangbiyag kalagit apuko ta? Kano ka na yun nga pa unday jay alaya ti anak ta. Iso nga rod anagawid ni Pilaw dito'y balay. Takas jay mo ti ugali ti asawa na. Amom nga rob, no pudno dagiti indandanon ni Piluking ka. Ay nawaw dumeng, anak ta day jay. Ore anak ta no ulbog, di ka kumamamati at agos. Inuras ay amabantayam ta amin agaraw ti anak mo. Saan na? Maglagaya, amumpay, no anya ti dida nagkinawatan. Sakbay nga agsao ka. Sa nagaputa anak mo ni Pilaw, kat patyamat amin nga ibagana. Kasalaw, no agul-ulbod di anak ta, di nakababaing kantaw. Anya timbaga ti abalayan nyo nanang. Mangted ka din ni Pilo iti sustento. At patangkin mo dayjay nga abalayan tiray. Ay nawaw, kasanong agpatangkin nanang. Ipilit na ti amuna. Nagalas pa'y ti rumrumwar itingiwat na. Ay, umuna yan. Tijak pa'y kayat, konsintidura launay. Itikas di apa nagsasauna, kamadlaw nga dati kan kanunungan na. Talaga siguro akayat dagijay ti maipabarangay ah. Urayan ta ano anya ti ibaga ti abalayan ko alalakay anak kaw. Barang isaw ti denggan nila kay mau. Ngam no awan latta ti pagbaliwan na. Ipabarangay kulangan ida, nanang. Amom Pilo anak ko, saan anasaya at atalikudam ti pamilya? Saan amo pasamak ti kastoy, no nasaya at itrato ni Lia kanyak tatang? Aklunam nga damot lang basol mo anak ko. Di mo ipabasol amin kiniliyang asawam. Tatang, lusyak ti sika. Agawid ka iti sigo na pagnanaidan nyo. Bumawi ka iti asawam. Kagura nakday jay tatang. Kagura mi nga ro ti tunggal maysa. Ay lawaw. Agpinakawan kay nga minan ah. Oh, anya man ang kibagbagami ti anak ta si Kadumay. Di ka man nakibiyang di tatere. Apay kumakit anak ko mo ni Pilaw. Sumurot ka iti silid ko. Tayo ti pagsaritaan ta anak ko. Disturbo mo't nga min ninanang mo. Inton madamdama, dakes tumanin ti rumrumwar itingiwat na. Ay nawaw, agim impaki ka magpilaw. Sa dino ti papanaman akaw. Agawid ak nanang. Agawid ak iten ti pamilyak. Ay nawaw, apay pailaan.
Kunak man no kagurguram ti asawam. Panagkunak katusto tinaibaga ni tatang. Oho, pagpatsama ni tatang mo. Ipadas kong aramidin ti bilin ni tatang kanyak nanang. Anyat amu tayo. Ang mga nuhusto timbagana. Bala, adakin ka dayta. Ngam no aga pa kayo manan iti dayjay aleya. Basol mo matlaang. Basol yaw kinitatang mo. Aramidag ti amin. Tapos saan kami nga agapan nanang. Kaskuna ni tatang. At dadagiti gundaway amasapol nga ibaba tayo ti pride tayo. Ala, makaamu ka. Leia bakit? Pangaasim kumaata pa kawanan na. Amok nga ito tinagkuranga. Ngam aramidag ti amin. Tapno makabawi ak kada kayo a pamilya. Ay nawaw, awan lat amok di tapilo. Pangaasim bakit? Ikan na kumay ti may sa gundaway. Tapno maipanagnak ko apod no ti panagbalbaliw nga ibang bagak. Siguraduam la ang apod no day ta panagbalbaliw mo. Uwain bakit? Ay na, agyaman ak launay. Ay, di nakarakupan. Agburburok pa'y lang ang tidarakan kang aging gaita. Aramidag ti amin. Tapno agsubli ti nasaya at alin nang takas agasawa. Ay, kataramidam Saan lang agpatingga iti sao? Asinaw di imawag lakay. Ni Pilaw bakit? Ay nawaw, daytan ti bagbagak. Nagapadaman siguro nga agasawa, iso nga imawag manan, husto akaday. Kamali ka bakit? No saan da nagapa? Anya nga rod tiga po na, apay nga inawagan na ka ti anak ta. Kasangay ka no ti apo ko ta inton Martes, kat imbitado ta bakit? Day talaang tinyawag na, awanan sa balay. Naa, anyat kayat mo amang nag-aya. Kayat mo nga agapadamanin itasawa na. Nasaya at may nakaumay kayaw, abalayan tiray. Ay, na balayan, taparamot iti apo ko tayo. Agtugaw ka Ay, agyaman aklaunay. Ay, abalayan. Adaman kayat ko amaamuan. Anya day ta abalayat. Saan na ko nakagura? Nasaya at kamangami ng kanyak. Abay ko maaguraan ka ngay abalayan. Ta nagbalinak adakes ken kaiday. Napakawan ka na balayat. Nupay kasta, kayat kulat na ti agsori ken ka. Sure abalayan, adamot nagkuranga. Nagbalinak akun sintidura. Iso siguro akanayon nga agapadagiti anak tayo iday. Ayun dumakkel ti gulaw no makibiyang tayaw. Nang runa pa no konsintiyan tayo ida. Ipagarup daki de anasaya at tikas de nga aramid da. Wen nga raw dabalayan, day tamot ti maysa abidot kaw. Namati ak adagos iti impulong ti anak ko kanya. At least ita, amumon abalayan. Sapay lakumaa, tamaudi daytan. Diyak kaya't amaulit pa'y tinapasamak. Saanin abalayan, promise, agbalbaliw akaun, iti kasta, awanon ti isyo. Ay, nawaw! Di ka agbalin nga one-sided wenno konsintidora. Uray anak mo no isumat tinagbidot, rumbang nalaang nga ikorektar mo. Tapno saanan adumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay.
Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Sa di naman ti papanam si Cadelia. Kunak man nung nagikat ka ni ti trabaho. Wan, nag-ikatak iti sigud a pagtrap-trabahwak, ngam adaman ti aplayak. Oh, sa di naman. Agsapsapol ni Silvia akalugaran tayo iti agtrabaho iti restaurant na. No kasta, kaya't mo tagtrabaho iti restaurant? Wan may mayat iti a pagtrabahwak, taas asideg, kan may sa, amok ti agluto. Saan sa mata basta-basta ti minuda ijay? Ay nawaw, nung maipapan iti day ta aluto-lutaw, basic laangan dagita kanyak. Ay nawa, saan mo't lang analakat agtrabaho iti restaurant? Apay ko nam. Siyak pa iti kunam, kabaalak day talakay, danag mun aya. Ala, sikat ti makam mo. Kita mata mga numaiso ka man dita kasi ti sigud ang nagtrabaho am ide. Amom kadimot laang tagluto. Ay nawaw, day tala ang aya ma'am, amok Sigurado ka kadi amano sam ti trabaho dito'y no bilang mantawatan ka. Ni mamut, kabaalak dagita, awan pagdanagan nyo no siyak ti alaan nyo. No kasta nga rod, mabalin mon ti mangrugi inton bigat. Ay nawaw, sure daytan ma'am. Wan, inton Lunes pa'y apumanaw ni Marisa. Ngam nasaysaya at matlaang no ag-report ka sakbay apumanaw ti sigud ako. Iti kasta, makapag-obserbar ka pa eh. Okay ma'am, agyaman aklaunay. Kamaudyanan na, adamot laangan ti as-asideg a pagtrabaho. Ay wala, sana na masapol nga agbiyahe ka. Saysaya atam lang ti trabahom tapno awan ti parikot. Minimum ti sweldo ditoy. Ngam numayat ti performance mo, nayunak ti sweldo. Dayta ti kayat ko ma'am. Nasapa ka launay mo, bakit? Diyak kayat ti maladaw iti trabaho kanya. Alas 6 pa'y lang, mat. Kayat ko nga rod ti masapa, mangidasar ka man kat di iti kanak. Anya? Mangidasar ka iti kanak kunak. Na, nalipatam samot nga damot ti trabaho kita. Ayun anya. Agrubata kon, masapak ita ta mga numasapan ni boss. Ipapudot mong tupay lang tinabati asiday di rabi eh. Kaisuti si daam. Ay nawaw, nagadumot dan tinatang agalipot. Aghasam man daytoy. Adapay karne. Ay nawaw, saan akas tama ng Delia? Nay, anyat aramidam ditoy abi? Imayak ta iso ti bilin ni ma'am. Isuro ka kano. Anya? Ay, saanan ang masapul dayta? Isurok kano dagiti rumbang aramidem, taamangan wag kang malika. Amok ti aramidak anya. Saan akas ta ti standard manang? Mabit lang, tamangalak iti kutsilyo, ta isuro ka no kasano agalipom dagiti nateng. Saanan? Amok ti aramidak. Saan ang masapul nga isuro na kanya? Para aggaliplaan. Dadakkal unay ngamin day tamanang. Gudwa ang pa iti maminsan tapno nalaka amaluto. Mangan kayo matinton madamdama tatang. Adya ka dilakad mo, Silvia nakaw. Mapanak iti restaurant, tatang. Apay, adya ka diti parikot. Awan mo't kiti. Mapan ko la bisita ti barong nga empleyado. Ay, no kasta. Adya ti kasukat ni Marisa. Wan, tatang. Pinag-report ko adagos. Ay, wala. Sapnuan muna siya raramidan na. Wan, binilin ko matkit din ni Abi itay. Mapanalag bisita. Malaga raw. Di yu liwayan ti mga na. Numabisin kayo, ayaban nyo ni Manang Ines. Taiso ti aggao iti kaninyo. Wain, inton madamdamalayan. Nasapa pa'y mag. Alang nga rod tatang, agrubuat akon. Nakaumay kayo mo't, Ma'am Silvia. Kumusta aklang, no kabaalam ka di mo lang ti trabaho dito, Delia? Wan, ma'am. Nalakalaang mo't. Kumusta nga iti trato dagiti padam nga empleyado kan ka?
Nasaya at mat, ma'am. Okay nga rod. No adda ti di mo amo, agpaisuro kalat na kadakwada. Wano saan, surutom ti adday ti recipe book. Saanen akasapulan, madam? Amukmut kit di ti aramidak. Surutom ti standard, tapno consistent ti maiserve ang makan. Ayawan gayam, nangan kayo ka din. Saan pa'y, ma'am? Adu nga min ti customer itay. Mangan kayo nga rudan, taman manumot kit di ti customer, iti kastoy nga oras. Una yun, itay pa'y aluto ak aluto dito'y. Nang di mo malmalpasan. Nagaduunay mo nga min ti customer da. Kumusta kan dito'y kusina, Manang Delia? Okay laang. Aglisi ka man taala ak ti asin. Adu ti customer ita, Manang. Wen nga road, itay pa'y aluto ak aluto. Talaga kasta, Manang. Ne, adun samat unay ti inkargam nga asin. Anya nga adu, kat kontroladok mat dayta. Di mat inbagakken ka nga adda ti standard na, Manang. Nalakalaang dagita? Amangan no naapgad to dayta kat agreklamo dagiti customer. Kan may saan tong agpapada ti timplana no kastalaang, Manang? Di nakpakibiyangan ta amok ter aramidok. Anya? No awanan ti ibagam, mapan kay jayon. Saan asyak ti taktakaw? Naimbag nga aldaw yo, Ma'am Corazon. Kas namat kan ka, abi. Anya ti order yo, Ma'am? Kas iti sigod, Sapay mailuto pay laang, Madam. Naibus ngaminan. Saan mimat ngamin nga ammo nga umay kayo ita? Okay lang. Mauray ko mat. Okay laang nga rod kada kayo ti aguray, Madam? Uwan. Dayjay lang ang tigagara. Iso nga ano saklatan ti aguray. Okay nga rod, Ma'am. Agtugaw kayo pay, ta isagana mi to order yo. Wan gayam. Dine in ka di? Uwan. Dito ya ko namangan. Panawan kayo pay nga rod, bi, ta isagana mi ti order yo, Ma'am. Isaganam daytoy, Manang Delia. Order ni Ma'am Corazon. Day talaang? Wen, day talaang. Kita am titimplam amangan no na apgad. Surutem ti adda iti recipe book nga intad kuken ka. Ay nawaw. Inal daw laangan akastat ibagbagam kanyak. Wen tapno agpapada ti timpla na, Manang. Narigat ngamin no agbaliw ti timpla. Amangan no adda maibaga dagiti customer. Siya kun ti makaamaw. Anya ti panangkitam kanyak aya. Jak amaw ti mang timpla. Gayem ni Ma'am Sylvia ni Ma'am Corazon. Kansuki matlaang dayja iti restaurant. Isu akabisado na ti timpla ti luto ditoy. Wunan! Ada pa ibilin mo? Awanan, Manang. Basta surutem lang ti standard tayo, tapno agpapada ti raman ti maiserve kadag iti customer. Dayta ngamin ti kayat ni Madam Sylvia. Apay ka di, Ma'am Corazon? Sabali mo tantiraman ti makan nga interview kanya. Ha? Naapgad unay. Iso asaan ko ibos. Ay na, pasensya kayon, Ma'am. Ang mga no nagkamalilaang ni Manang Delia. Ibagam iti kukyo taramanan na pa'y ti inutluto na amakan. Ti amukat adamat ti standard ama sursurot. At damot, Ma'am, ang mga no nalipatan na laang. Sana balik. Ipalagip kuntukin kwa na inton madamdama, Ma'am. No may papanmat iti refund. Saanan? Sa anak nga agdawat iti refund. Ti kanyak laang, kat aramidan nyo anasaya at ti trabaho yo. Tapno consistent ti raman ti makan nga isa-serve yo kadag iti customer yo. Hello, Mare. Kumusta kan, Mare Silvia? Nasaya at mat, Mare. Nakaawag ka man. At ako makayat ko nga ibagakan ka, Mare. Anya na ita, Mare. Apayakas jay, Mare. Sabali mo tiraman ti maisa-serve amakan iti restaurant mo. Anya? Kinapudno na napanak nangan iti restaurant mo itay. Kat naapgad ti luto da. Jay in take out ti anak ko iti Sabado. Nagtamnay mo at, Mare. Ne, apay ngay. Adamat ti standard ama sursurot. Kasaritam to dagiti empleyado, Mare. Amangan numaliplipatan da. No saan a consistent ti timplada. Amangan numaawanan ka iti customer. Agyaman naklaunay iti feedback mo, Mare. Kasaritak tumanan ida. Pasensya kan. Jak amo ti may papan iti dayta abanag. No kayat mo,
Isublik ti kwartam. Saanan, Mare? Imbagak lang tinapasamak, tapno amom timapaspasamak iti restaurant mo. Nang runa pa'y, kat saan mat nga inaldaw ang mabantayam dagiti trabahador mo. Agyaman aklaunay iti concern mo, Mare. Bayam, kasaritak to daabi may papan iti dayta abanag. Anya tinyawag ni Corazon, anak ko. Naapgad ka no tinaiserve kan kwa na itay, tatang. Ay, lawaw. Apay ngay. Amangan no saan da sinurot ti aday ti recipe di nagluto da. Anya nga ron ti serbi ti recipe nga day. No di damot surutan. Dayta nga rod, tatang. Mapanak to ija inton madamdama. Kasaritak mananida. Kasaritang tumutlang ni Delia. Tay sulang matibaro ijay. Amangan ko na no at dati di na pa'y nakabisado. Wan, tatang. Urnusak daytoy aparikot. Tapno saan ang madadaal ti restaurant tayo. Apay, anya tinararamid yo adwa. Ma'am? Adamot recipe asurutan nyo no kasta nga agluto kayo. Ha? Ay, kuha nga min, ma'am. Apay nga dapay laang tagrekreklamo. Wano, saan nyo asursurutan ti aday ti recipe book tayo? Ibagam tipod no, Manang Delia. Ni, apay asyak ngay. Siyak nga rudan. Kinapudno na, ma'am. Inaldaw met abagbagaak ni Manang Delia. Isu na laeng, ta saan met adumdum kanyak. Anya? Iso nga rod nga adda recipe ang masurot. Narigat met ngamin ang maisuro, ta ipilit na met ti ammo na, ma'am. Apay kasta ngay Delia. Noan niya tingkargak iti recipe. Iso kumatisurutan nyo. Masapul pa'y aya. Basta natimplaanan No kasta ti kapanunutam. Awan na. Saan tong agpapada ti raman dagiti makan nga iserbyo? Importante kanyak ti makuna a consistency. Iso apang nga asim ta surutam kuma ti recipe. Agrisay naklaangan. Anya? Saan ko nga ipilit ti bagik anya? Nagado mabalin na pag-applyan dita. Na, di mo kaya ti maisuro? Nalalaing kapaykit din ngam iti siyak abos mo. Sika ti agdesisyon iti timpla. Awanan na. Restaurant kumat ti madadal no kastalang. Di ka madanagan. Mangrugi ita. Saan ako nga agtrabaho iti restaurant yaw. Itadyo lang ang tisildok. Tagikatakon. Ay, makapabannog ti kastoy. Ay no, nasapa kamot ang nagawid si Cadelia. Jakon kaya ti agtrabaho iti dayjay a restaurant. Iti anyaga po. Jak maawatan ti ugali ti bus ijay. Anya? Mabanbannog talang arudo na agtrab-trabaho. Kasta pa'y laang mat ti mapasamak. No siyak laang. Ay, uray awanan ti agtrabaho no kasta laang ti bus. Na, Jak laki di maanusan dyan eh. naimbaglaan ang tanasapat ka dito'y dalan, abi. Adda ka di ibagam, Manong Janay? Sa ludsudak kumano niya ti makagapo. Apay ang nagikat ni Delia iti trabaho na. Ay, dayjay. Agpakalaing met ngamin. Di na kayat ti maisuro, Manong. Anya? Adda ngamin recipe, ngam di na met kayat asurutan. Binagbagaan ni ma'am, ngam awan met latta. Ay, unay dayta na babae. Ipagarup na siguro ang nalalaing ang tibusyo ah. Dayta nga rod ket, Manong. Kan siyempre, importante met ti makuna a consistency ka ni Ma'am Silvia. Tapno saan ka nung agreklamo dagiti customer. No dadduma ngamin kat natamnay ti timplana. No dadduma, naapgad met. Uray siyak mutpima na. May mayat no consistent ti timpla. Asi inumot ti mayat amangan iti naapgad ngay. Muti mo pa'y labaliwan ti kastang ugalim. Awan lat amok, Delia. Ay nawaw, rimwar kalaan. Kastamatan ti bagbagam kanyak. Si kagayam ti anti parikot. No apay ngaming agpakalaing kaunay. Anya? No adda ti pagtrabahoam. Surutom ti baga ti bus mo ah. Di mo ipagarup ang nalalaing kang isuda. No maipapanititimpla ti makan. Importante mo't piman ti konsistensi ako nata. Agtal na ka man no awan tinasayat nga ibagam. Si kalangarudon ti nagkamali.
Apay, kaya't mo timangan itinapgad? Naa, Itapay laeng, agbalbaliw kandelya. Awan ti mayat ang mangawat iti empleyado, adi na kayat ti maisuro. Dagiti kaskin ka nga empleyado, ti mangdadal iti negosyo. Ay, nawaw! Nuan niya ti imbilin wano imbaga ti boss mo, iso ti aramidam. Di ka agpakalaing, tanarigat mat no madadaal ti negosyo da, gapulaang iti madi nga aramid mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.